Pamirsa parade ngelawang dados silih tunggil sesolahan sane ngedautin manah krame sane rauh ring PKB. Ngelawang untuk ngunggahang murda nangluk merane, kasolahang oleh komunitas seni Bangkal Ganas, Banjar Sakenan Blodan, Desa Delot Pekan, Pinaka Duta, Kabupaten Tabanan. Sedurung ngiterin wewidangan Taman Budaya, parade ngelawang kedulurin untuk mesolaring ajeng museum lukis. Komunitas seni Bangkal Ganas Banjar Sakenan Belodan, Desa Delot Peken, Pinaka Duta Kabupaten Tabanan, ngunggahang murde nangluk merana. Sani nyerita yang ini kuentena subak ring Tabanan, sani nampenin wesanan kaon gagal panen, sangkanin keni wereng. Pikobat inucap raris nangyang mana petanine antuk ngadol tanah, sani sampun ketami dukiriin majeng investor. Pemuputnya nih pindah ke Pekase, raris matur majeng ide jokor Tabanan. Ide nih tahang mangdani kemargiang upacariatnya, sani sampun nyansan ketilarin oleh petani nih. Medasar gagiras tetamian subak mangdani kantun ajek, raris ide cokor Tabanan keiring petani desa ngemargiang upacariatnya nangluk merana, ngelawang tapakan miwa mepituna sering pura pekendungan, mangde hama wereng di gelesomnya, melarapan ide cokorde langsung terdun ring sawah. Sesolan ngelawang pindah ke silih tunggil kesenian Bali, ngelawang nangluk merana sani keunggang ring pesta kesenian Bali, talar pindah ke pengiling-iling antuk derste duen kramane, mangdani nenten ketilarin ring tengahin penglimbak zaman, uwesan masola, ngelawang raris kemargiang ngiteren wewidangan Taman Budaya, sani kesanggra becek oleh pengunjung PKB sane wenten irike. Juliana, Bali TV.